Askeki pantaknitaki kun jamaskaptasa hichiruta futbol takata cambiati nakauti. Masuk Primera División de Bolivia, torneo Clos Royanta un Hakim Sanata Winakaut Hawaii. Always di tamaha pagol mayero wabira tamara di Hawaii. Nair gola wabira tamata kiuprinha. Kuna taha Martin Alan iskupau pusitun kakipsan Qatar gol chantanha. Ukan pirusa pair pacan Marcos Riquelme kupau pescatunga Qatar ukat pescatunga kim sakalkon Qataraka always di tamata golanaku chantanha. Uka masin always di tamaha kim satunga peskan puntunisa pair cakan kiwa. Ukat wabira tamaha patu kasoktan puntunisa pusir cakan kiwa. Markiwa Universitario de Sucre tamaha kim sagol mail Real Santa Cruz tamara tiptawai. Nias Universitario tamaha nairir pachawa golanaku chantanha. Kuna teha Marcos Ovejero kupaha tunka peskan Qatar ukat kim satunga pusin Qatarakaru golanaku chantanha. Ukat Carlos Adriano kupau pusitunga Qatar kim sirgol uchhalakinha. Pair pacan Dorlin Romero kupau sapagol pakal tunka pusin Qatar wabira tamataku chantanha. Masin Universitario de Sucre tamaha tunka kim sakalkon puntunisa tunggi cakan kiwa. Ukat Real Santa Cruz tamaha tunka peskan puntunisa tunka pusir cakan kiwa. Ukat Bolívar tamaha kim sagol chusero blooming tamana tiptawai. Kuna teha Francisco da Costa kupau tunka mayan Qatar nair gol chantanha. Roja pusitunka peskan Qatar pak atampio totoroja Diego Bejarano kupau penalat pair gol chantanha. Pair pacanha Gabriel Villamil kupau soktatunka soktan Qatar kim sir gol uchhalakinha. Masin Bolívar tamaha kim satunka pakalkon puntunisa nairi cakan kewa. Ukat blooming tamaha tunka peskan puntunisa tunka kim sir cakan kiwa. Hichuroh kim sanatawina kawuthi. Narira natawah kim sahaibiru kaltani. Royal Pari tamaha Real Tomaya putamampiwa Estadio Ramon Tawicha Aguilera tokaya nataskani. Ukat sokta haipuroja Atlético Palmaflor tamaha Wisterman tamampiwa Estadio Félix Capriles tokaya nataskani. Marakiwa kim sakal karumat tunka peskan katanakaruja 10 chonga tamaha Oriente Petrolero tamampiwa Estadio Hernando Siles tokaya nataskani. Masal Copa Libertadores yanta unka semifinal sanatawi ut Hawaii. Flamengo tamaha pagol mayero Félix tamara tiptawai. Masin Flamengo tamaha tukuy anatawiru purge. Atlético Paranaense tamampiwa natani. Copa Sudamericana yanta win Marakiwa semifinales anatawi ut Hawaii. Melgar tamaha kim sagol chusero Independiente del Valle tamampa tipkayasiwai. Masin Independiente del Valle tamaha akayanta win tukuy anatawi hewa. Marakiwa charmantakeja Copa Sudamericana yanta win semifinales anatawi ut haraki. Anatawi kim sakal karum chikatani ukaltani. Sao Paulo tamaha Atlético Goianiense tamampiwa Estadio Morumbi token anataskani. Masuk Europa token UEFA Champions League yanta win walha tamanakawan atawiyapje. Niasa tamanha Ajax tamaha puchi gol chusero Rangers tamara tipawai. Ukat paspa tamanha Napoli tamaha puchi gol mayerwa Liverpool tamara tipawai araki. B tamanha Atlético de Madrid tamaha gol mayerwa Porto tamara tipawai. Ukat Brujas tamaha gol chusero Bayer Leverkusen tamara tipawai araki. C tamanha Barcelona tamaha gol mayerwa Victoria Pilsen tamara tipawai. Ukat Inter de Milán tamaha gol chusero Bayern Munich tamam atipkhayasiwai. D tamanha Tottenham tamaha gol chusero Olympic Marsella tamara tipawai. Ukat Eintracht Frankfurt tamaha kim gol chusero Sporting de Lisboa tamam atipkhayasiwai. Hichaypoja UEFA Europa League yantawi kayantani. Yantawin kaphewa Manchester United, Arsenal, Roma, Monaco, Lazio, ukat hukam tamanaka. Niyasaki churutake hatun kasoktan anatawinaka yantawin uthi. Ukamipan unta tamanak hukam pisa yatia taskaniwa. Marki hichaypoja UEFA Conference League yantawi kayantani. Hatun kasoktan anatawinaka uthi. Kiwilat kuyakanaka yakurkama mahacharuntawi taknitaki.